Eno drugoj, ono vam je realnost Sjedinjenih Američkih Država. Rekli ste crnci ovo, Meksikanci ono. Meni se čini da Anglo-Amerikanci ovo. I što piše tamo. Gladna, beskućnica, bez doma. Šta piše dole? Za ove blagdane pomozite. Eto vidite. To vam je realnost u Americi. Vi sanjate Ameriku, volite Ameriku. Evo dođite pa gledajte, brate. Nisam ja ni Mirza u Americi, ni Rakonjac da snimam samo bogataše. Snimam realnost, brate. Svaki dan izađeš na ulicu, vidiš bijele Amerikance evropskog porijekla, sjeverno-zapadno evropskog porijekla, anglosaksoni, i vidite realnost. I da sam rekao dole kod vas bijeli Amerikanci prose za pare, rekli bi šta ti lažeš, fukara bosansko-hercegovačka, marš nazad u šumu, čuvaj ovce. Eto, jebi ga drugo. Šta da vam kažem, ono. Istinu volim da snimim o Americi. Neki ne vole, neki vole, neki kažu što se ne vratiš kad ne možeš, pa da je Bosna bolja, vratio bi se. Bosna nije ništa bolja. Honda se voza, malo troši, dobro auto. Eno cijena goriva, dizel koliko je i bezolovno, obično. Ima li Renaulta u Americi? Ima, ali ovi kad dođu iz Meksika. Znači nema, samo iz Meksike kad neko dođe. Drugovi, hoćemo li mijenjati znakove? Bajariše meteru merke. Na E39, pa naravno. Imam tu ovaj alat. Moram biti oprezan da ne oštetim. Viš tako ide. A nećemo, evo ide. Evo ga, brala, mene je svidio. Ali ne veze, svakako pintura nije perfektna. Samo gurne ovako. Tu, brala, bajariše metirim verke. Ovo ide puno lakše. Radej. Ovo mora da skinem. I da bi ovo izvedio moram ove sa strane. A to sve suho, staro. Moram to da skinem da bi mogao lako da stavim foliju, u stvari da skinem ovu staru foliju sa ovoga. Bio sam tamo i pitao sam koliko da skinu ovu staru foliju i da mi stave novu, tražili $300, nevjerovatno. Nema šanse da ja to platim. I sad mi se ovo ne skida jer je sve staro. Ali nemam drugog izbora. I ovi BMW su tako slabo napravljeni, ova plastika je tako slab kvalitet kad ti to skidaš. To sve se osipa i nema šanse da napriš kako treba. Svakako, svi misle da sam fukara. Šta ja mogu sad novo auto uzeti, on će reći, je to ona iz Bosne? Ma fukara, svi su iz Bosne fukareni.
Nema veze, znači može i staro auto. Ništa ne mijenja to, je li tako drugo? Ne mijenja ništa, ili novo ili staro isto je. Ako si iz Bosne, ti za sve druge čoban. Eto, vidjeli ste Mirza u Americi, ne znam nija šta on vozi, ono neko smeće. Pametan čovjek, šta ima on da se dokazuje bilo kome? Jel tako, druže Mirza? Mirza u Seattle. Nemaš šta dokazivat, brate. Kome je šta dokazivat? I jebi ga sada. To se sasuši, jar moj. I nemam spasa. Vidiš ti ga ona. To se zove A pilar ili C pilar. Vidiš ti to. Plastika. Tako ti ja kupio krš i sad imam posla. To je suština. Nije poenta kupi novo. Poenta je kupi kršnu i popravljati. To je poenta. Daj sad u pičku. Izlazi je. Tu. Ja ne znam šta sada kući. Aha, evo ga, ide sad. Malo jače, samo utegnite. Garbage. To, brate. Evo vidi govana. Evo drugog govana. Ovo se skroz odvrnuo. Spalo sa svog. Ova zavisa zadnja elektronska. Smeće. Ovo je ta zavisa elektronska. Ovo je električni motor koji diže ovu zavisu. Vidi se tu malo. I šta ovdje kod E39 bude uvijek pukne ovdje. Plastika ova, vidiš kako je tanko tu. I od sunca tuče sunce u to i sasuši tu plastiku i nema spasa. I ovo je baš teško, glupo. Pogotovo sad kako ću ja staviti ovu foliju, ovo uopšte ne treba. Jer folija zatamljuje dovoljno da se ne vidi unutra šta se dešava. Sada u čemu je poenta ovdje da se stavi iz jednog dijela ova folija na zadnje staklo? To da se poravna na sredini i onda ćeš imati ovo previjeno ovdje. To se na engleskom kaže fingers, znaš, prsti. I onda se rasporedi dole i onda fenom onim. I onda skupljaš sve jedno ovu. Polako skupljaš, kad ti staviš toplinu na njega, on se treba skupiti malo i skupljaš ovdje dole i gore. I onda se to poravna ovdje i onda se odlijepi i zalijepi iznutra. To treba biti majstor, zato ja nisam jak za ove stvari. Ali eto, pokušat ću.
Sad ćemo vidjeti da li sam usro stvar ili ne. Kako mi ide sve od ruke, slabo, pa ne bi se čudio da i ovo ne ide. Jebi ga drugovi, ne možeš sve. Ne možeš sve, čovječe. To, brate. To je to, brale. Kad nemam nekoga ko zna ovo da mi kaže šta radim pogrešno, šta radim ispravno. Uglavnom u centru mora da krenem u centru, polako. Stavio sam ga nekako drugo, vidi se opet ovi prsti. Ali ovo je u redu za sada. Malo kad se osuši ovaj film, folija, samo navučem opet malo i ono će se zalijepiti. Glavno da nije previše duboko ovo. Vidjet ćemo poslije. I ako budemo ga na silu navući, vidjet će se malo svana i iznutra neće se vidjeti, za mene dobro. Brale. Pozdrav za vojnika SFRJ i zapratite ga na Instagramu i na YouTubeu vojnika SFRJ.